Ko kore ke hufanga I he ngā I talamalu o e whanua, lo tūpe moe ako, kai tā ke whakahoka te tau proklama ke whiawhini pe mei he Loau University. O kou whahoha atu me he mananga kempela. Pea kou whaapa-apa ki he langi tau mamao, pea moe masani o e IAI, o e University, o e whaafofa, o e tae mahakurea. A kou whatapuheni ki he whonoani ki he kere o kakai tupu a, koe kau matakari nana wala ma nāpui pe mei kempelani. Pea kou whatapuhe ki he taine prinsesi la tūwhi pe katuko aho ne mai moa a koheni. Pea pehe ki he kaukau whanua, whare a matapure, pea moe ka inga I taine heni, pea pehe ki he kautaki lotu, me tapa kehe o kumou mea mai me ai e tonga katoa pe, o atu fo ke whaapapa ki e talawhikaulahi o tonga ke Australia I Kempelani, ap ko o no Curtis tui halangi ngie. Pea kou tari le lei heni ai e ku whaafe pe mei tonga taha I ka wako ai lo au, ko Joe I Fifita, pe I loa ko lo au wa filosika, ko ne tene whahoha mai pe me he maananga tonga tene tā noa mai me ai. Pe kai te utoe whaloloa, te u aru kia Joe, ke tuku ange ki ai ko e mapolokalama whaoseani pea mo wa filosika, pea ange pea ne whamapopo mai ne tala noa me te whito ne tala noa ke lo tu mai a ko pea mo ngā hika vinga ke pe. O atu te koe Joe ke hoko at malo. Ia, Alo pito Professor Powalo e mawhana marie, ke te whai peki taratara pe amo whanu I whamapo opo e ka veinga na taratara noa mea I tākoeni, ka kofu ka veinga lahi whanuria, pe ame ko whakatara noa ki mua, ko whakatara noa pene a koe I ana I ku rahi sio, me ngahi mea pōmau, me ka veinga lahi whanuria e kai te lawa e au ke whakakakato hono tala noa ka hono waka whakarolo to ko e ranga pe ni se psio mo mea na fia I he tā kolosi mai ai I he whai a noa ko ai e kawenga. Ko e kawenga whaki ai aku ko e kawenga e kākita mo e faith and reason pe ku I loa ko I tui pe mo e ako, ka kimu ai ku kamata ko ke whatara te toko kato pe ai whakatapu ki a oiki, ngā kama ki mo toko kato pe mo whananoa ai polo kalama ai loau, mo kore ka whanamari ki te hoka pe whakatata noa mo whaki whamapo paos ki polo kalama ni tau koeni, mo kore pe mo whamore ngai au ka uiaha ngahi mea ko taranoa ke au kai ke whenapasi mai a homo sio ka mo ilo ke lotange ko ia ngā pensi kukuku ko mau me he ku fia I he whenga ki ilo lahi whakaku me kawenga. Ko I kawenga koe no faith and reason pe ko tui pia mo whakawinga. Ko I taimi ko tape o whai ano tipeti talu me he kamata anga mai o no whai o ngahi tui ko ni pe ngahi tawhaki tui pe world view o ku me ko hiri me kau filosofia I loa o ko hiri me kari ko whai mai ki ngahi. Ngahi whanua ke pea makapa ke mo kau skola ma kau poto ke mala o akademika me ngai tau ko rio a mai ki he kongan na iai mau pe kawengan ka kawengan la taha o yako pe ie ku ki ilo vai ko hina pe he ku ka ku nga tonu e pe ka nga tonu e pe mo tau mo ui ai a la ka no ki ai kau ma pe a koto kau nga tonu lahi o pito ia ki kau mui mo ia ngai tau sio de mamani, mo ia ngai tau whenga ngai ngau katunga o tau whenga ki tau hako o
o toka na kina le mama ni pe ko trana ko ki faith na mo reason o ia no ngahi tapa ke o ia ngahi tapa o tapa me ni ka poto me ka filosofia o ko iri mo ko ngani na tama yo o ia na kainga le o kalingani tui da mo yako da vale ai foi tapa taha o kalingani o ia ni na pe o ikai ke na fena pas o kai ke na fena akile na wa ya o pe ke uta fa ke ni o to ki sa ya tu ke o turiki ta mai ta fa ke ta o ikai ke na o feifia ko listen presensia ta pe uta pe ta uta ko ha na fa ka ka ya tu te uta fa ke ta mai ko recent pe ko ya ko ni manga u pe ko fa na tama pe o faith ko reality mo ia ko kalenga mo o ni ta fa fo no pe hage ko au e fa ta no ko kalenga la hien na ba ta ki mai ka po to la mai ka philosophy lo ko ri ko au ko ni pe ni ko fi ke fa ba ya pe ka pa ki tono no pa ko ko fa mo ka te hoko atu ko time ko ta pe asa ka tarano ki faith me reset na hange o male pe to fa ma mo te ki tarano ki o tua mo sa inisi na fa la ka de fa ko tui pe mo fa ka wika o awia o au ki fa ka ta ta pe ka na fo mai ta mai ko ka no to ko fa ka ki wa o tua mo sa inisi pe ko lo tu Christianity mo science ina no nga whakafuo ke o whakakau i whake o whananga mo i kakaki ke kau na poto i loa o kuna o talanoa ki whekau wen. E a me ngahi tō tangata ki moa mai ngahi tō tangata o ono pōni koe kawenga mahu inga nea kanau tō kange puta ki moa ko nga kone whekau a ki tonu mo moi. E a pōtui koe whakakau wen mo i te peti ka jata i mia e awa i osi. Ko e wata whaki loa na teke na wata whaki ke tumo nga mai, ko ta whaki a ngari o ko reality ia pa moni, ta pere wata whaki ta na teke me na ta whaki pia i pe mi na ko ta kai a ki na to e ia i loto mari ma ta mai, ko e ka vengani pe ko e well feel ko ni o kuna fena pasirei pa na fena aki le au bito. Pea koe tahaya ngahi whakaukau o tau mai pea koe uhinga pe o whaiaha no debate, mono tāla mai, mono tāla ngai, loloa, mo fuoloa pe pa kaige koe si, koe uhinga pe koe viviri, pea mo tau nā tūla viviri, ke tau ngā unu ki he mooni, pe tau whekumi ki he mooni, ko mea mea hoko ia ko tau whekumi ki he mooni o whakakaukau koe ni, relationship pe ko whekau aki pe ko tūma e o kawengan, te pau pe ke tau tālangai, tai toi rewa, tai uf, pa e whainga tāpe ki hausia tai ni wawe mai ki tau au sia tai e whakataha mea ngai ta whakin ko wingai ko iangai tau whekumi ke moni o pe tola ko moni e pa na mui ko nonga i whakamoon e rewa ta whako ko moni e pa na mui ko nonga i whakamoon pe i he whakakaukau ko ia ko tui o ku hau pe tō tangata ia mono kau tangata tō tangata ki mua tala mai ko e tawhakoe, teke mai tawhaki ko e faith hakau, tō tangata mono kau poto, mono kau filosofia, teke mai tawhakoe. Pea kia te au, o te lahianga ilo, lahianga ilo fōu, lahianga whakakau fōu, au na meno kakama meo, na uno ki lo tala mai, lahianga whakamo oni o koe o kawengani na tahape i
he lau mali e ta, pe a tau ni ke tau mai tu abi wa mama ka he ko lave, ko ya ngai tau fe kumi ki he moni, pe ko truth, o pa ke tau wei, mo mo no huke elia mo ta whako ta pe ke tau lawa ke tau arai he mo oni o foi kalenga ko ni e kalenga iloa ko faith and reason ia e kau kau potola na ha na tai ke tau he na tai na he un ha ke mama ke la yang na senturi ko ia pe ha mo no kakai ha mo kakai ta faki ko ta faki na ke ko ka pe talanga i ta fako oni o faith talanga i ta faki ha mo reason ha mo ta faki mo faith ta ha ayongo whakakaukau ka koe o unit la lahi e mo ta whakatata pe ane koe ngai taime koe hawa e enlightenment pe a mui mai ni ai ta mo ngai tau taimi o sainisi pe koe ngai ilo whakasainisi ngai ilo fau na iai pe kakai na wa unu mai tangata sainisi loa o asa ke liton malo ta kawe tangata sainisi loa ta i sio kakai tola ko ngai whakakaukau mo ngai na ni fofuai mai na pehe ko toki mo ta ia na ngai ilo mo ngai fikumi o mao no pega ko to tahan ka Kristian pela lot pela i ta faki faith e ta tau na ni praise pe ni ta faki o yako mo ngai whakatolo whasainisi pela na ni taramai ia ko whakamalo ia ni tui i hono whakaroto lahi mo no teke ia ke ni whakahoka ngahi whekumi ko ni whakasainisi pea ni taramai pe ia ko mo whakakaukau ia ko mo Elian o na whenga akilere pia koni ni lotu o age ke visone mo i viviri ke me whekumi ki ngai whaunga mo ngai ngāue tōku puni ma masi o tua i he me tu whalotu toko ni he me sainisi pea i he tahe kau tapu iloa me tawhaki koe o tui soane pauloa mahalo pai ke purigata nane pehe mai koe i he taha ngahi lea iloa nane pehe koe faith mo reason hange hango kapakau e ua o me hango hiki e tangata mo lau mare tangata ki haere mol ke lawai ke whai e whiwhiri mo ni viviri mo ni whekumi mo ni lalaka ki he moni pera ni tala mai lewa ko hange o tua o tuku i he loto pera mo mafu e tangata ai lau mare o whekumi mo i viviri ke ilo a moni pera ni pehelewa ko o sino ko faith and reason tala mai pe hange hango kapakau ai kapau pure kapakau matau ko faith au whakatape tamahe ka ke lawa tangata ke ni puna pero ni tamafua ki devolo balunga ke lawa ke ni toyofen ke moni ai ko taranoia to taha ko ni metafaki o faith pa ko tu tapu ko la ko malo ko pekia ni taramai ko sino ko ni sino na fiema na mafaka lawa ke tawa una ke tawa fian ke tawa sia ai moni pe ko truth ai hange ko lau ko tau po tu tahai ia tau ko kumbi truth ko ha truth of faith e me senta Malo Joe ko kapakawin me ha ku ki la mane ta ka fa alfian pe me arai i truth pe ko moni pe ko fa ko fa na o tau ai moni ai ko ya ki indo taksina pe kita fama opo ki faith and reason
o kai ka fo ko ne ilo to ta ko pe ia ko ka le ko di ka fa mo ia o ku ka ni ka la a pito ka le na ku ka lo to e ta mo wi pe o ku ka ma to mi mo ta mo wi ka ko tu e po va lo ki ka ma ta ia ka pa wa ne ki to e si ta na ki se hui mai malo Io malo pito e va filosika ko inga ko e tata i va a te ta minite e tolnima pe ki he whanoa pa ko e ta polokalama wha o si foki. Pa ko wha ampe ke ta mei minite nima ki he fitu o ko hu ato o whai pe ha whehu i pe ko a tānaki ke angai mea ko tokanga atu ki ai he. Ko mea koni i ka mai koni e lere mai ka porokala mapa mai tala no maari e na ke whai me he ongo ta whaaki ko whi ato ai whehu i koe ni. Ko whanonga mai koe ai hau ai a ko mo i sai nisi i hona ngahi whakahingo hingoa ke he na ana whai taha mai i he kamata i he ngai simulaise motua pea hau pea iai ai ngahi kuonga na e whai ai hangeko o ku wha ha whehanga hangai me he ongo mala e lalahi koe ni o mo ui ai tangata. Te ke lava o te huru iange ai hangahi uhinga ki he kamata ke asi ai maa wahe ai lo tu pea mo sai nisi pe koe a ko malo. Malo pito e povalu e fihui. Ke tahi mahalo e kasi fihui mahu inga au pito pe ia. Pea kia te au ke o hango tu hui pau ha kaimi te tau heke taime na e whai ai e fui movement koe te peko na unu mai ke kamata ke nau mamaiua e o fui whakakaukau ni peko e o fui sino koe ni ka pate tau hui pe ia. Ai faith and reason pe hage ko whakalama po walu ne o na hau i na taimea ki mu a pe au nau na hange o na taha na ia i kua na hange ko na mawaha ka koutui pe a mei he hange ko lau mei he kamatanga pe na si ai pe ne o na ko toko lahi taha pe ko whakakau na hange o taha na ia i pe a kau tama na nau na ia e nau whainga sio pa te wala pe ki kore pe ki tā anua tuai na ia i rewa o kuake hake pea mo whakakau hange o lau ko ngā te hau mama nge tangata i hanga e tau whakatala noa e koe ngā unu mai ko ai sai nisi ko taina na e hange o toki asi matala mai e te he o hange o ku kamata ke na takitaha whaifononga e whakakau i na hala takita pena ia rewa whakakau ko tala noa ko te ko lau ko tau tanoa ko pena whai ki he faith mo reason hau ko whaos ke tala noa ki he God and science. Pea ai taila na au pia ko ai mea koe o hoko i he maamani pe ko natural world na nau he ko ai mea ko ia na tupu ia ko hena e o tua. Na e o tua na me hena hohau i hanga whakatala noa na koko ia. Kai na hohau e tua na hanga hoifo ai tupu orifa uha. Ko i lala o ai pe ki he mana. Mo he hafua. Ka i hinga unu mai koe ai kamata ke lahani ilo a ko mo lau mali si fili ai tangata. Ko koma o ni mui. E kamata leo ke nau whewhehu i ka hana i ringa o ku wawhai, pe laai, pe kuhai, pe hako, pe pāmana. Pe jaha uhinga ma kehe ange me whakakakakwen ko o tuau ni hango o mai e fui koe taimu hawa tuapa ari fwe mana mo ngahi whakatamaka na tula pe. Pea kamata lewa koe whaikai a komu e halaka sa sio nau kamata ke na whakatokanga i o tupu e mana e koe ngā koe whe nus ake ngahi iwi koe i meihi ngahi awa e ngahi positive charge, negative charge, ko ia whaena se pāke na whenuso o ne kueti ai mana, uhila. Pero ngā whakakau pipanau peherewa,
tā kuitai ko tua ia na hango o whamana te uhago na tupu hala ko e vai o li ke mama whakaala ko i ko to i ngangane whaka ka koe ko ilo whakasainis pe o kai ko tua ni o hifu ka matare na hei na whase hui a pe pe a where vai kai tola o na ngā unu na pe te maurala ka mata hala whanonga na sainisi a tata he ngari ko tua ko ni ai na whauta ko kota whataket ai o tua ne iai pe ke hango puke whamautau po ia o mai moe ka orewa ko fika e whasainis pa te hawe wa tō mai alu pe pai tai osko tō mai u ekipipena e ngangari na avi o tua ko ngā kona whatoko whasainis pa na ula whasainis hau ka hinga toko tō pe i tātula pa ere tai meka ki tō te whima o tua ai na ere ka kai na ui whakakau kau ko ia ka koutu pa whakakau ko wheui ko tau kon ngai tau enlightenment ngai kuonga ko ia ko tu ko na unu le vai lahi he ata mai ia nge kakai ko kamata ke na faafefu na fekumi lahi le pa ngai hange be mo me ai ha me na lahi ngai ilo fo na fo ai ta ba ti skawa pe na o mahino yang pero ko nga ka mahino ko ya pero na kamata re na o na pita o pikai o tua e ka o me pe na tur o me pe sensi na me na fa pe na ta o wangi ko na hi fatongia pero na tua o tua o mai pe ka hage ko kalana ia pe ka ka kai ilo ia mo poto ko ka sensi tu ki mo e mara ko ya o sensi time the scientific revolution. Na ia te kakai pe o lo tu pa neo na unu nga hina pa na ilo nga ma filosika te ki ho atu ka tak I o koutu ko foi kari ko ia o ku mahino au pito pe fa fia ka te au ka ko atu ai fehu I ko ni ke ka taki mo lahi foki ia e ngahi tipeiti I he wā o e sainisi mo lotu te lava o to mai ha fo tipeiti e ta ko mana tu pe nai ngahi tipeiti na ke talano ke ki moa na ke lave ki ai pe na ke whamataka ko whaamu ke to mai mua hafo I tipeiti maarie ki ke ai lotu a moe sainisi pe mua hafo I tipeiti a pe ko hafo I kālanga ki he na whelave I ke he na whekau a ki ai o ku mataua ai fo I whehu I kai tuku at māroa. Ia koto I o ku lahi au pito pe ngahi tipeiti la lahi pe mo mahuinga pe mo lelei pe mo mali o tatau pe o tawhaki whakatos ka koto I he taha ngahi tipeiti nau sai ai koe tipeiti a taha kau poto mo kau takimo o sainisi he kongi lolotongani ko tangata profesa I Oxford ko Richard Dawkins ai ka taha na ko profesa I zoology ka taha sainisi ka taha ne kau teke mua mo taki mua I he whakakau papon ko sainisi pe a kun hange ia o taramai pe o kai ke ngau ai whakakau ia o faith pe a nana tipeitai ta mo tahakau poto I he matematika I he fika ka to taha profesa I loa pe ia I Cambridge ka ngorotong au ta mi Oxford ko John Lennox mahalo ka nang tipeiti o ma pe ia I he YouTube pe a koutu ko taha na hi resources le au pito ke te alo sio I whakamutan ai o ku lahi no fe ia tano o tangata ka te tō mai peki ko mamari ko na tano ko tupu o hamea me
halata o ku mari na kai ngata pe kana akamahina sore na ko tahana ka ka o ku mari ko na ko tala na ko tayo na ti fight ba halata ka sai ni si ke una ke tupu me for something to come out of nothing. Ko tayo o ku mari ai no tala no ka eke Professor John Lennox. Because he find that nothing. Nothing fighting for. Kote utai mo for debate ta ko asle ai koma ko debate tangata katinari ilo o asteleria na to pekia to na ko ni mala na si ko na debate Siamo Richard Dawkins. Aga tayo nga siya, ko kore hangin pe ko John Lennon kaya na kore Cardinal Peo kia Richard Dawkins ki find na kaha nothing. Aga tayo nga tali kay goroto ko ako sa siya ko ki fa. Ko tali ko na ako ko Richard Dawkins hangin. Ko nothing is something simple pe firma. Ya tahu saya dia Cardinal Peo lagi. So, nothing is something simple. Aku kontradiksi ho kakau ho tarama ke nothing is something. Ai kapau pe mo kakau dia motor mo sila mai. Kata pe kusio ko nothing is something ya pe starmai. Filosofia tentang law of non-contradiction invalid kaki ton lo tapo tama mai kena fini tama na fini ko something aya ka tahe ngai nga fakau na tipeti pe oku lahi pe na se fetu ke ko tohi ilo tangata science lo ko Stephen Hawking ko grand design ko ano fao ko design pero tahan ngahi kalinga malo mo inga mana se pes ni man tohi ko ni pe ko uhinga ta ilo law of nature ko calamity something can come out of nothing. Tahu gitu nanti kalau dia mereka que nothing que dia pre-exist if nothing que dia law of nature calamity mo. Aya ki ho atu va filosika kata kite. Aya ko fo italanga ko ni na fai ko ha ai fo makatu unga ko ke hanga boa fa mahina mai ke tau oi me kai me ampe ko ha ai kau ai ko na faia e na talanga fa fe kiki i talanga iai i nothing i hala ata mo iai nothing i mal ai ko talanga ko ki otua ai ko talanga ko ki tafaki faith ko otua ko yan hango design mo hango create ke me ko tape from nothing na ko siya gala to uma ya ai tafaki ko faith na o talamai pena toria ko otua ko pin oku nakai oku eternal pin oku eternal ai mai o ka hano kamana mai no na ko tayo te na la ko otua ya pe ta no me ko ya di fa mo me ko ya ni ana ko ya fa mo ana pe ko ya na ko create out o na to ko create te be ko to pe sai ko sai ni si le o de talamai e ya he ko na tarano fa na ba evolution ko tarano fa evolution ka ko pa ya ki me ke kamata me ivo me ko to pe ko tango na hifa ko ke malala ni tarano evolution pe algo que pequenininho. Kena hanggang ko sa inisi, na pe mo sa inisi
ngai ko ki mo na fa ko fa mamanya na iteno na ya mamanya me kamata na ya to ang pera me ki ngai tai be no sai ni si hange na wala ke ji wa pera me ki win au pito ki tamangan ko hapo tamsadia na CEO fa no so lo ngari foi one foi point in time ko foi mamani na ki foi talvez bahano fa na fete pa para na moete ne nga unu abuene ai ga na ko fa ka una foi point in time na kamata mamani na ki iteno ai ga hakele mai ona mimi taranona ke le kakao ka mo taranona ko faith ko lotu ka ko kalenga ko na taranona ki from nothing Katake ange choko. Mahina mai So, iyo. Aya ko foi poine ua o ku ke tuku mai I talanoa e sainisi. O kuiai ai whakakaukau na e hau mei he hala ata. E iai e whakakaukau hange ko evalusio na e hau mei he mea. Ko iku tāna ke atu peke ke toi ki whamahina mange o poini ko ia kata. Iya. Malo, ai ko tāna ki whakakaukau o mai ko tawaha ka sainsi na o hake a evolusio. Pea isi o fa pito. Ka ko evolusio ya o taranoa ia o ku ia ia exist ke fanya tutulaki. Ene evolve. O kaya tano evolusio ya ki origin o kamata o foi moi ko ya ke tu ba tana ke foi moi o siai fa ina ina unu ko simple si o ngata na evolusio ko tai mo na una tai ko ki start from nothing ko tai mo fa ina ta ai he ko kai ke fa tu sa inicia na ya creator de ba o tu na fa everything na be na toria na aia ko tu ko foi dilema aia ko foi palo pare me fe ngai mo sai si pa no stala mai pe ya no ke fenga ki loi ko tu ko me hala ata ki foi simple unit ko ke fai me tu por aqui no e ko me mai que foi simple unit tempo ko o me amo wi que no la no todo tala no ki evolution Taka ki mua ko ki ma e kai ke ngā ue evolution. Ai ko tala noa ki kamata ko ki foi mo ui, pe ko fefe tu na ngā unu me mo ui. Pe hange pe ko tau ilo ai tai mo tau tala noa filosofia, ai cause and effect, ko mea ko tape o effect mai pau pe ea no cause. Ko tu ko ai faith, pe ko lotu, pe ko taisame, una ostala mai na tauria ko mau creator, pe ko mau cause na o ngahi, ko ko toda ko pinge ka itcheno pa most powerful mo ngahi echipite no agi toa. Ko ai ko position ko sai nisi una ke fenga ki ana fu kamata. Una fenga ko fenga ke na kamata. Ko tango na bawai ai something pero na ya de foi dilema que não há me mate que não mui que não que não há me mui evolution aí a evolution tá ali no pé me mui aí na foi dilema aqui how something come out of nothing é o que aí pero a gente na que me mate que me mui o papau não kamata aí Kaya kung talano ito ko Stephen Hawking because law of nature exists calamity ko elava pe something to come out of nothing ai que até o já pe se o vai ang lawo ko fa mo ko pau to gitu ai ko la sio ko again ko contradiction que tal mai ko hinga o available law of nature calamity that is something that's not nothing Koyai, elava pe America, elava pe something que come out of nothing. Koutui, mahalo te tala po sio ko tope dia, te tala po whakau, ko ia ngai ku whakau ke statement ko ni ko tahe ka lote na statement, mas whakau ko tohe ko
Stephen Hawking ko tahan ko professor ilo mo poto ta na ngata na sio I mala sainsi ka ko tu malo po ngal ko tali ko winga ko sio ko ta no ko me ko tape ko reality na ya no tu ana ko si ko ay ha ko ko me fa sainsi ya ko to ne ko sainsi ke na tali na fi ko ya how can something come out of nothing? Now, for something, or now I am moving forward and I'm evolution. Malo pola. Malo apito wa filosika pe aia ko mea ko ka wakaiki ai ko tala noa ko a Richard pe mo ko tama malo I fa saya nisi foke aia ko tala noa eni I whakaiki o uinga a sainisi ai ko tala noa whaka ilo atu he epistemology pe mo iai ai umea he ontology koe mea ko as mai ka te au me tala noa o hake ai mea alalahi ua ko whaahinga mea mo ui pe mea mate ke ne kamata ha mea pe moe mea taha whakaukau taha koe toko taha ke ne whakatupu ha mea aia koe master craft koe whainga whakaukau koe master craftsman koe toko taha koe designer aia o kui ai toko taha creator o kui ai toko taha whakatupu pea ko iei rewa fo I tala noa taha o ku hau me he hala ata ke tupu ai ha mea pe koe hau me he mea ke tupu ke liliu whaka evalusio ke tupu mai ai ha mea pe koe ne hau me he hala ata koe fui whakakaukau koe u whakakaukau ia koe u whakaukau te whito lalahi ia pea moe anga o tauhanga o ilo ia tu koe tata I waen tata ri ke u wakai ke koe tupeu ke sio atu pe hena koe ni ku koe o sene tamini te tolu wha ka koutuku atu wa filosika toi whai peha hao toi tala noa pa ke hangai pio wha maa popo koutui koe ngā koe whataha maho inga koe na ka pulute ka whiunga pe ai ka whafoke at malo. Malo pito po ngal pe koutui malo koe tape ki me te kita na ki atu pe koe ngā pe koe ngā whaka kau pia ulo ko ta ko ba mia I motor mo mia mai mata ta la I ki motuan ko ta he fa kau ke ange ko ta na pen ki Aristotle mo ta na ta no I ko si ya ko no fa ha mia na o ve te ki mai ki foi ange ki foi ko mai fa ko ka no fa kau tau o na o ha mea kawai pa mono parani, kawai mono mai ngau, kawai mono ngahi pe ai te hono ki foto ki kakato, ko hokore ba ko ha ke ko na fata ke na ko ya ipsiva ko na fa ke na wi waine ka ko tu mahal ko I fa kau ko to ko ya ke te au ko ya na pe ki lo mai ko tala no kon ki creator ko creator ana le fa mani sio ai face ka fa lo tu un ave ke otua ko ha ila malo o fu o in line ya me fa ka na o mai ko di ka ta ko di pe fa ya ke ka ta ko di na sio ya fa o na fa mani and I kawa palani tau lo ko pe tau ko tau testame ya tau mo ko la ke le fau na ihe ofa ya hano ofa tunga ki ye ki tau na le fa tau kawai pe ke fa no fa mama ni fa tau pe na ne palani
Pea fai hono ngā hiu ta whanau ta ilo ko tai e karanoa e tori a CNC. Pea aura o kakato, pea koutu i haru ta fia kotoa ko hangai mai mo tu blaki mai me ngai tai mai ki ahoni. Pea e ta whaki koe ta ha, koutu o kai ke whiwhena pas te kai ke ilo pe ngai hawhewhe a uru mamamani, pea ngā whamamani me harata ki something, pe koe being, pe koe existence. Ka alawa ki hoka tai tala no o sensi. Kia te au o kai ko hingai o whai ha no whai kai sensi. Ka hane koe lawa ai kau sensi toko lahi. Koe sensi, e kau sensi o nau tui o tua sensi koe tamuhepe koe hanga sino pero nima ngau hamai o tau fu i mama ni tau ala ki sensi tau mafao tau al ke poto ane kakai ako ke nanya mama ni koe finangal ko tope o tua finangal ko tope o tua pa mai lewa kau in harmony faith and reason and mafingau aki o hane pe ko tala no ai whakatana tui tapu ko yongo kapakawe nung hau hiki tau tolu e tau lawa siofi rereange mo tau lawa ke tau whakakau rereange ki he tau whekumi ki he mooni ka koe ngahi mea ka koe ngahi mea ko whakotu he o tuai o tau lawa mai e tau viviri e tau whekumi ki he mooni o tau pe ki he mooni o sainisi me te tau iloi koe mooni o sainisi o hao ke mooni o tuai pea o mai tau ilo loloto ai mo tau ilo ai mo oni ki he o tua. Ko tu ko uvalu ko ki anga pegu ki whaka ma opo atu ta polo kalama pea hange ko lau ko kawenga lahien na tala ngai pe me tau me tuai o au ma hau pa ke anga i si o ai mo pa na ngari e lolo atu mo vale atu ai hoko atu ai talangai mono ako pia mono mo whakatala noi e kawengan ako tui abe tairi ke mahingoan koutu me mahau ka pape te whainga mare kau i kai ki te whakatala noi ke kawengan ako tui e hane pe ko i tuka mai ko kawenga lahe na kai ia tai me osia he ku mapuna ake na ilo keke mena i whakatau keke o tānaki ke mo tawhaki ilo oa o te whamalo lahi po walu he mau whainga mare. Malo pito wafilo sika pea ka maeni ki he konga whaosi o e ka polokalama pea o koutui pe o ku mahino lelei i he kulawe i pea kou whaampe mahino lelei ki he hau eiki mo tau kainga o nau mea mai pa te nau mea mai ke tau polokalama he kahau he ilo na iai ha tokoni mo e aonga ke te kinau tolu ki he kaweinga fisifisi mua kaweinga te fita koe ni he mo ui ai whaahinga e tangata talu mi ono aho kilukilua ko ke hanga o akoi pia ke whakatotolo whekumi ki ai pa ke hanga wahe mai i he tau polokalama pia ko whamaro lai ke te koe te tato e hoko atu pe ka ua he ikai ke osi e kaweinga koe ni te lawa o toi aluifo whakaiki ki a ngai te toi whakaukau kai sai ki ta malolo i horitei i he tau tai malolo Christmas mo whaastau ko tala monuat ke te koe pe mo family i a ngai a malolo mahu inga kontau hanga ki ai mo e teu aloi ka tau toki hoko atu i he tau fo'ou mo e hae mea ke whie wahe mai ki he tau polokalama ka kou whamalo ke te koe whamalo ka te kina toko toa peu mea mai kai tatau atu o whātu. Malo bito.